u leđa Plavom orkestru. Inače, jedan od uglednijih ugostitelja grada Sarajeva. Široki osmijeh, pozdravimo ga, u bateri, bubnjevi, Mr. Čera drugi. Sa moje desne strane, jedan od najatraktivnijih članova grupe Plavi Orkestar, ako izuzmemo. Ne bih sada o tome, čovjek koji ne volim da ga se posebno predstavlja, ipak učinit ću tu ljubost. Na solo gitari, na gitarčnom mjestu je Saša za Pugi. I večeras se zabavljamo jedan gospodin kojeg ćete sresti za 20 godina na projektu Jadrolinije negdje oko 2 sata poslije podne. Doći ćete sa svojim mužem da se odmorite konačno. Biće 7. mjesec i vidjet ćete u čošku jednog čelovog gospodina koji pjeva neku poznatu pjesmu. Reći ćete mužu, pa ovo nije onaj, on nekud mi je poznat, pa ovo nije onaj. Loša, prvi,